Možete. Dugo sam čekao, evo, ako još može i to samo pogajte. Može, naravno, Nek se- gospodine. Ono, hvala. Koliko ima kontinenata? 5, 6, 7 ili 8? Uje, 7. Da li ste sigurni? I zbog čega broj 7? To jesam siguran. Ok. To mora da je tako. Ako ništa mijenjalo. Koju boju kose ima Marž u Simpsonima? Plavu. Da li ste sigurni? Zašto baš plavu? Pa skoro je se farbala, jebi ga, gledao sam, jeste, plava. To mi zovemo plav, jeste. Da. Koja je boja Australija na olimpijskim zastavi? Aha, zelena, plava, crna ili crvena? Ujeblama. Zelena. Zašto baš zelena? Pa vremenom je, znaš što, bila je na suncu dugo, bila je plava, pa je ono vremenom izblijedla, ja mislim da je zelena. Tačan odgovor! Tačan odgovor! Ovo je do sad najbolje obrazloženje ikad u milionašu. Kvadrat na hipotenuzom jednak je zbroj kvadrata nad katetama. To je Arhimedov zakon, Pitagorin poučak, teorija relativnosti ili Ohmov zakon. To je Pitagora sigurno. Zašto Pitagora? Zato što sam to učio u 5. osnovne. Naravno. Tjerali su me kajšom udarali kako ne naučim. Da, ko što čujete omladno, slušajte kako se danas Da. zna kad učite školu. Da. Idemo dalje. Ko je otkrio serum protiv bjesnoće? Pasteur, Fleming, Curie ili Halley? A ili B jebu. A ili B. A. Da li želite odgovoriti ili pomoć publike? Ja ili B. Ma. Tačan odgovor! Tačan odgovor! Evo ga, ide prema milionu. Idemo. Imate, gospodine, zagarantovanih 1000 kuna. Rođen... Hvala vam. Sada idemo malo na ozbiljno jedno pitanje. Rođen, dobro, pozorno slušajte. Rođen 1953. godine je po kineskom zodijaku. Zmaj, prase, riba ili da je zmija? Jo, ja mislim da je zmaj. Ali nisam siguran. Zmaj ili zmija? Zašto zmaj? Zašto zmija? Zašto ste između dva ta odgovora? Mogu pozvat prijatelja. Može, naravno. Koga želite zvati? Ćosa, može, izvolite. Ćoski, znači, slušaj, pa ti se kulja moj, slušaj, znači, hoće da ti se kineskom ovo bi hoćeš da zutjakuš, brate, šta je, ti se pija, pija. A? Rekli da jebo u tunelu je. Gdje? Zmija. Loma. Nažalost, vrijeme je isteklo. Vaš odgovor je... Nešto prekidalo mu je u tunelu, ali je čini mi se, ili je rekao zmaj ili zmija, hajde. Nešto je na Z. Zmija, gospodine. Tačan odgovor. Pozdrav za gospodina Čosketa. Idemo. Pitanje za velikih 4000 kuna. Gospodine, tko je stvorio dobrog vojaka Švejka? Franz Kafka, Erich Bloch, Jan Palach ili Jaroslav Hašek? Jaroslav Hašek, Jaroslav. Zbog čega Jaroslav Hašek, gospodine? Zašto se sigurni? Zato što mu tako došlo jednog dana. Ok, tačan odgovor, bravo gospodine. Evo ga do sad najveći, najjači. Pitanje za velikih 8000 kuna. Koje godine održan čuveni Woodstock festival? Pod A 1965. Pod B 1969. Pod C 1973. Ili pod D 1977. godine. A gdje ti pitaj ovu publiku?
Naravno Dobar. idemo, publika, pripremite vaše tastere, Ja. molim vas, svi uzmite u ruke, Ja mislim da je po C. da vidimo šta kažete. Ma po C. Po D. Auuu. 1960. Vjerovat ćemo publici. Vjerovat ćemo publici. Da li ste Pa, sigurni vjerovat da je pod B, gospodine? Pički glava je pametniji od Može. djece, sigurno. E, tačno. Pod B. Tačno, Da, tačno, hvala. tačno. Pa, Svaka čast. Imamo jedno pitanje, prije da pređemo na drugo pitanje. Imate sigurnih 8000 kuna. Imate još Pa, 50-50. Pitanje sljedeće, možete da odustanete na 8000 kuna ili da nastavite sa pitanjem. Da li želite da nastavite? Pa nastavit ću. Može. Što neću. Koji je od navedenih kompozitora rođen posljednji? Johann S. Bach, Antonio L. Vivaldi, Richard Wagner ili Giuseppe Verdi? Jo, dvoumim se između četvorci. Naravno, Ako može ovaj 50, da iskoristimo i može, njega. naravno. Ovaj je rođen 1900 neki, ovaj drugi rođen 1900 neki. Pa da. Da li ste sigurni, gospodine? Nisam baš, ću 1900 neki, pa nije. I vidi rođen onaj. Jebi. Dobro je, dobro je. Nije bilo Čestitamo, baš do sad para. ste najpametniji bili. Jel? Hvala vam puno. Ne. Očekujem vas u Hvala. sljedećem kvizu, sljedeće sedmice, tako da